Biyag di tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak, bakit? Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangrugya si makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, Papa Nam, Alma, Inakijay talon nanang. ay di asawam ngay. Adda iji balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw, nasakit matisikat nan. Uwan nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma mati kastoy. Ay, kag aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawa. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Ket siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak po manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit dayjay at tao. Ay, ala, anusam mo tagimbag ko umutla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapana kon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen, trabaho aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan na talon, bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito balay. Apay, naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saan eh? Iso ang makatrabaho ak manen. Nalangarod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Nay, apin ngay, aguyag ka matanlino. Wala nga rod. Narbisa lang idikal man. Si talon. Aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagat mutlaang. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagat mutlaang. Mukhang mabawi ka anak asawa kanyak, bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbag baga kakasta. Nga marikrik na. Ha? Di mo la kaya't nga ipadlaw kanyak. Nga amok mumakan kanyak nga asawa. Ulit at kagkid daw iti pasensya, ha? Tsak magpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rodan, tapos Ah. makainanakan. Sika nga'y. Apay, di ka pa'y maturog. Tsak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Pangalaak ko iturog ko. Sige nga, Rod. Umuna ako na maturog, bakit? Good night, bakit? Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Payangay. Kumusta? Di damdamagakan ka. Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa? Amumat nga adda asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Isunalag na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinangan mo na. Kanya pala aramitan. Tas sumurot ka kanya ako. Awan mo tanak yo. Apay nga ibantay mo tibagi iti inutil nga asawa. Ha? Panunugtom ti masakbayam, Alma. Siya ti makaipa ay tinapinta sa masakbayan. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan. Awan lat amukon. Leonardo. Tano siya, urela kaya kon. Nasarantak lata, natiksa ak. Awan sakit ko.
Kasi ka lang ititir natin managsakit nga asawa. Iswa, please. Umanugod ka niti bagbaga. Panawa mon. Tadatan tiyaktin na. Ay, panunutag pa'y anaimbagday ta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda naman nagsaksakit. Panawam ki idain. Nauma ako nanang. Kahit papanam nga rudan. Kwan, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya. Sana bali tawan mo't anak mi ije manugang niyo. Ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasukan kwa na. Tasawam kag nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya a tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kayat ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kan tikid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na kuhan ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akin balay iti dayto eh. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito eh, tanalawa. Wala. Nangina talaga. Ang mukha bala kagastusan ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasitin karikan ka. Agbalin ka, prinsesa, iti sidong ko. Saan kantong agrigat, iti dunak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga, di na kon kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagi. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensya kan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nanang, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kabsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, nana. Awanan ba inday dyan nga anak yo? ading, hindi mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan dinggan na apam magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikasta alangam. Ano sam nga ron ako yugan ti kabsat mo. Balasang ko. Kapilitan nana. Tawan ba inmat ngamin dya anak yo? Anawan ka pa dito'y dagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anag ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagkanas gayam ti kastoyam yan. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taada ay ayaban ni Leonardo nga aglabakan agdalos dito dagusmi. Ay no?
Nagmayat gayam tagbalin nga asawa tibak na. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang itibatong. Asino nga tarita? Sika, tikadendan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan ka itibain! Ni, apay nga tungpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Eh, kapampanaw na laang. Nukas tangarod. Pastra kanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasem. Nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laang kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy babae, balaagan ka ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas a mapasabakan ka. Ma'am, Tapno ibagakan ka. Babaero di asawa. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot kadakwada. Tapinaksyat ko'y damin. Ha? Isuasi ka. Rogyamon ti akimpake. Ikad kay ti gondaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ruti paginakan yan. Ang emsika ti love ko. Isumigla ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarom na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod nak. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabut-butangak iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso da dya babae. Basta na ito iti tandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak daytoy. Kinagawam iti asawa. Ha? Kasano na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw! Ha? Ha! Di mo pa ilagayang pinanawan ti asawak. Di ka sardangan. Riribukak ti biyag mo no di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog ka po itiar aramidan nyo. Kapumat la itaramid mo no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka ita sawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan addan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kayak ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging gaing ka na. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang aruden akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro akimutunga. Apay aya. Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya. Mariribo ka na. Sa anak ang naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Iso ngagsinat talaangan. Saan na mabalin?
Kasta laka-laka nakon ka, ti panangisin mo kanya. Ha? Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masinti takyag ko. Amog no kasan ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak ti nagbabae, gapukan ka. Kalpasan na, sinanak latan nakaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak, at tadakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta ka? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mat? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon abula na kastoya. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturo. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga noda maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo, napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya, apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Ket anya kanu ti remedyo na dayta. Agpakimo ang Anya. Nagastos dayta. Ket anya ti kuno ni nanang mo. agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na ibag ti inam. Busy ak. Irubot munton dagiti kagawam. Tay tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitde ata nag-awid kan. Saan ang maiparbagdar aramidin yaw? Agbada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramidin yaw. Nanang, Sinaam kitden dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan, Nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Jakon makontak apulos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawa mo. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam. Kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kayat mo? Kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyag amaawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan kan kalino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramid ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kagdanag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na tikabsat ko. Si Maya Tirik na. Napigsa ko na ka na yun. Isungay ta. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga sa Nagasataktakas kan ka tinagbalin nga asawa.
Ay, ayatan ka, Nino. Ay, ayatan ka na't unay. Biyag ti tao. Tatang, nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo mat ikan iti kwartayo. Ay nasaan na masapol. Ada kwarta anak ko. Naala ko tayo pensyon ko. Ay na manumit lagi pensyon nyo, nagbasit. Awatin nyo kit din to kwartayo. Naimbag la paggatang nyo iti asukar kan gatas yo. Ay agyaman nga ron anak ko. Imbis nga idulin mo, tapno adaramatan na anak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakityan da akin ton bigat, ilakam kayon ton iti sidaan nyo. Ay saan anak ko? Ano pa iti sidaan? Basta, igatangang kayo to iti sidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang-atan awan pa'y maititid kumat kada kayo kwartayo. Maawatak anak ko. Tag may sakamit nga raw na mangisaksakan ka nagitinduan nga anak mo. Balo kakit nga raw. Agyaman nakta maawatan dak tatang. Sakit niya si Mang Ted iti kwartam. Adaoy. Ala, saanan tatang? Basta alaam, sa inikanak di kabsat mo. Itid ko ka ti inted na. Ngam di mo ipagbagakin kwa na Ha? Sa nabali di kabsat mo, pintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong iti nagagait kan nasingpet nga asawa. Iso nga oras ang nagtrabaho, ayos lata. Tatang, Alam mo na ito, nang paggatang mo iti gatas na iti apo ka. ay kat agyaman nak nga rod tatang. Apay, awan plano, mamakiasawa man na nanakaw. Ubing ka pa'y may napintas ka. Ano pa, gusto kan ka. Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana balay tadamot ng duwang anak ko. Isudalatan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka manen. Tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manen. Uray tadamot ng anak ko. Kastamlatan na ka na yun, agrigrigat ka, aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Pilyam tay baknang. Uray la kay wano na laad ditan. Basta baknang, aklo naman. Tapno adda mang biyag kada kayong agina. Basta, awanan iti panunod ko dayta manang. Makamuka, ngam no siyak ti matungpal, kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo? Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano lang ta, ibot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay ili. Ne, apay, aguyok kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay ang dayta. Ala, agrubat kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saanan. Basit lang uyak na ito. Uy, sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yon? Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan kanu ti uyak yo, ang mga nunakarkarong at sakit kayo. Pagyaman na, Grace. Kinatang ko amin nga agas gan vitamins yo. Manutin na gastos mo, ta sukatak, anak ko. Saanan? Tulong ko nga rod kada kayo. Oh, laglagi po nyo kumadag ito'y asakripisyo kada kayo tatang. Di yun to kumaliplipatan. Ha? Sapay taam mo yung tumat ni agsubalit. Namjak matkit di agi boy, tatang. Ibagbagak laang.
Pinaagasam kanumot ni Tatang Manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yung timang papaagas kan mang tultulong kan ko na. Wala, tasyak met nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan Manang. Awan anak pa ngamin ita. Kanayon mo. Ha? Uray idi si bibiyag pay day di asawam. Mangurkuranges kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kini tatang. Ngam ayos na ang matkit di. Awan problema iti day na. Manang. Tinapatag. Amom asyak laang timang tultulong. Wenno aggas gastos para kini tatang. Hello, Lari Lakay. Usarak man ti daddo maakwartata. Tangusaran ba kay? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni tatang. Ay, katadakan ka dito ha? Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naimbaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga Rod, mangirwarak iti kwarta, lakay. Papayagin matang kay ti materials. Gastos lang dayta. Patarimaan ko nga Rod ti kusina yo, kastamot tan ti CR yo. Napintas pa'y mo, anak ko. Basta patarimaan ko, tapno napintas mo tibuya na Ay na, lakaya kaon. Saanin ang nagita ti paggasgastusam, Grace. Basta baybay andak ka dilang. Rugyan dan atarimaanan ti kusina kan CR yo inton bigat. Di kay madanagan, tasyak ti agbayad iti sweldo dagiti agtrabaho. Tang, dawatak man tay nagsukatan nyo iti bubong, tay sukat ko man iti atop mi. Agdaddad nga minan. Ay na, umay kayo kit din agnaid ti balay anak ko. Awan mo't kaluwak dito. Panawan niyam ni balayaw. Squatter kayo mo't lay jay. Anya dyan ang ko, tatang? Nay, si kamot gayam, Grace. Kuna, tangay ag may saak dito balay. Umayon ag naid dahil mga agiin na dito. Taagtad, di kalkalapaw da. Ay saan? Diyak kayat nga dapag naudan nyo asabali a tao dito balayo, tatang. Nga oray to'y kamsat mo, kan iti kakanakan. At damat balay da. Narigat no adda ka balayo. Taamangan no ma-stress kayo, tatang. Elma, alaan mo dyan nagsukatan ni tatang ayero, ta isukat mo iti bubong yung agtadtad. Sige Manang. Ay, sapay pa nagtutudo manun. Pasensya ka na. Ngamdyak kayat ang ma-stress ni tatang. Iso adyak kayat nga dakadwa na dito balay na. Pinaayaban kayo, Grace, karen Elma. Tada dapat ngay bagak tada kayo. Anya day tatang? Mariknak iti bagik ako maapoy akaon. Sumalugan ti piksak. Lakayak nga minay. Ti kayat kao. Sa kumay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Maurnos pa iti amin. May papan iti tawid yung agkabsat. Ay, saan kayo pa'y amatay, tatang? Kat mapantayo amin di tatang. Kat no talaga nga ipanyon ton, awan maaramidan ni. Wali nga raw. Iso nga itid konti tawid siyo. Tangay nindudwa kayong agkabsat. Agudwa kayo iti mapanawak abasit adagak. Anya? Gudwa? Apay ngay agudwa? Anya nga rin kay talaga ba't kakasta. Agudwa kayo. Mabingay iti husto ti dagak. Saan amabalin tatang? Nagado tirigrigat ko kada kayo. No agsakit kayo, asino timang papa-ospital kada kayo? Siya! Asino ti agmarmarket iti kaninyo? Siya! Asino timang mangted iti kwartayo? Siya! Kan, siya pa'y tinang patarimaan dito'y balayo. Manang. Rumbang kuma adakdakkel ti itudyo at tawid ko ngam ni Elma. Grace, di ka kumagbalin agamrod anak ko. Limbaglakan ka ata na pintas ti biyag mo. Ngamto'y kabsat mo ngay. Balo piman, kinawan na talaga at trabaho na. Makilablabada lang no na duma.
Apay, di ka masyat kan kuana. Awan gayam serbiti ado a sakripisyo kada kayo. No ma-ospital kayo, siyak ti agpuy-puyat nga agbambantay iti ospital. Siyak pa'y ti agbayad iti bilyo iti ospital. Diyo ka di mapanunot dagita a sakripisyo kada kayo, tatang? Amok na kita sakripisyo manakaw. Kit pagyamanak unay na kita. Ang no pabayadam kayam na kita. Sige bayadak. Alaam ti basit nga unong ka. Basta ti mapanawak asa ni Kwak, magudwa. Pagudwaan niya ugagkabsat. Sika, Elma, anya mo ti makunam. Agsao ka mat anyat makunam iti ado a sakripisyo kinitatang. Ala, tatang. Tap na awan ti Riri. Itad yun ti kayat ni Manang. Awan problema kanyak. Apay, anyat kayat mo ang mapasamak ay Grace. Basta dakdakkel ti mapan kanyak. Ken iraman nyo nga itad kanyak to'y balayo. Tasyak tinang patarimaan iti daytoy. Kukuha ko mamat to'y adim to'y balay kan lotay. Ta nagbasit ni balay da. Basta siyak ti mang tawid iti daytoy abalay. Elma, sapay ko ma, tamaawatam dayta. Wan Manang, maawatak dayta. Isu nga awan problema. Sapay ko ma, saan nga ang sakit tinakam mo. No dakdakkel ti tawid ko ngam sika. Wan Manang, awan problema. Apay adi mo ilaban ti karbengam, Elma balasan ko. Sapay si katiburito. Bye-bye anyon, auntie. Jak kayat nga aga pa kami iti kabsat ko gapula ang iti dayta. Ay na, agduma ti ugali yo iti kapsat mo. No kasanaw ti kinasingpot mo, isumat ti kinatangsit kan kinagamro ti kapsat mo. Ngam no siyak ni kabagais, rumbang kumaamagudwa iti hustaw ti para kada kayaw. Awan ad-adaw kan awan basbase. Bye-bye anyon, auntie. Jak met lang maitugot na kita intun matayak. Adalakit pagyanan mi nga agiina, mayatan. Pasensya kan anak ko. Pinwirsanak ang nagpirma ni kabsat mo. Diyak ko makayat ibang bagana. Hanggang pinwirsanak. Pagkawanan na kumanak ko. Ay na, awan ti rumbang ay kidawan mo iti pamakawan, tatang. Awan basol yun. Basyanak lang amin ka, anak ko. Sa bahal iti ugali ni kabsat mo. Jak kayat nga paan na tayo ni Manang. Isu nga itadyo ti kayat na. Awan problema kanyak. Patsa ka din na kami baybay anti Diyos. Basta saan tayong agsaksakit. Umdasan aragsak ko day tatang. Unay ka batan, Grace. Apay kasta tinaramid mo. Panaging bubukod ti kasta. Lari, inaramid ko lang ang tirumbang. Siyak tinagrigrigat kinitatang. Ipadoktor ko. Ikak iti kwarta na. Igatangak iti sidaan na. Kan pinatarimaan ko ti balay na. Ado ti sakripisyo kinitatang. Isu arumbang lang nga ad-adumat ti tawidat kan kwa na. Apay aya pagtatak ko ng pailaday ta. Kat saan tamat nga agrigrigat iti biyag. Di ka lanasyan mo tan iti kapsat mon. Agmay-may sa amang isaksakad kadag iti anak na. Lari, kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina ti daga. Mabalintan to nga ilako nung nguminan to. Ay, diyak amukan ka. Agbalbalin ka nagamrod ka po iti dayta. Sa anak akontento iti panagbiag na. Ado pa'y ti kurang ta. Ado ti arapaap ko, akayat ko atong palan. Kan may sa, maawatan nak di kabsat ko. Iso nga awan problema ken kwa na. Ita, tanatayan ni tatang. Anyat planom iti daga at tinawid mo, Elma. Ilakom? Ni, saan Manang? May mayat kit di ano ilakom. Tapno adda pang rugyang nga agnegosyo. Ha? Ilakom, tasyak ti manggatang. Jak ila ko Manang. Tapakalaglagi pak iti dadakkel taday jay. Isa pasensya kan, no jak mapatganti kayat mo. Dukasta,
Patuluyom ti agabroad ka anakan. Wen auntie, kat da kayo ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak ma. Wen auntie, kat agyaman nak. Amo ka na dungo kayo kadagiti apo ko yo. Iso ada kayo tinapanunod ko pangital ka kadakwada. Tano ti kabsat ko. Adamot dagiti anak na apakakumikuman na. Kat pangalaam ngay iti aramatem nga agabroad balasang kaw. Umutang ak, auntie. Manang Grace, pautangan nak man iti pagkabrod ko. Nasaya at mat, tanapanunod mo ti agabroad. Kasta, tapno saan akanayon ti panagrigrigat mo. Ngamno kayat mo, isaldam ti tawid mo adaga kanya. Ha? Tano utang laang, awan may pautang ko. Ngamno salda, adda. Sige nga ron, manang. Si ka lang aminan tamok nga sitga na pagpatulungan. O sige, nalawag ti saritaan ha. Isaldam ti dagam kanya. Wen manang, tatalaga kayat ko ti maka-abroad. Saldagatang dayjayin lakay. Kabsat mo, nga maaramid mo ti mangluko kun kwa na? Mangloko ngay bagbagamit. Ay na, imbagak mat kan kwa na. Anayunak to je inted ko akwarta. Basta kukwa kon dayja adaga. Sana bali, tama ka-abroadan iti mabiit ni Elma. Ni, umawag man ang dayto a foreigner. Talaga di naksarsar dengan dayto a tao ah. Umanawag. Sumbatak man laangan. Hello? Hello, Elma. How are you? Why don't you answer my chat to you? I miss your messages already. Sorry, but I'm busy. Oh, sorry. Elma, I will tell you something, okay? Huh? Oh, what is that, sir? I love you, and I want to marry you. Huh? Are you sure? I'm a solo parent, sir. I have 2 children. Oh, I love you, and I will love also your 2 children. I want to marry you. Please, love me too, Elma. Nanginaw na iti bagbagamalugan. Milyon ti presyo na. Agpraktikal ka kuma. Basta kayat ko dayja alugan, Larry. May mayat ngamin ti brand nyo. Ta sigurado nga awan sakit ti ulo. Pangalam nga rod iti gatang mo kat kurang ti kwartata. Ilakok ti daga atawid ko. Anya, gapulang iti lugan, ilakom ti daga tawid mo? Awan bibiyang mo iti daytoy. Tatawid ko dayjay. Basta gatangan ta dayjay alugan. Tapag sapulan tamat laang. Ibiyahe tanto dayjay avan. Ipamanehok iti sa Bali, Larry. Anya? Duan avan tilugan nyo, Grace. Nagpipintas avan. Wan, ta ipabiyahe kanti. May mayaten tikas na, takumita ti van alugan ni. Ngam ti dagangay, saan akumita? Wan ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina mo ti balor ti daga. May mayat tilugan a negosyo anti, ta inal daw akumita. No kasta, umay mo alaon na nagiti anak mo, Elma. Wen, auntie, takasta ti kayat ti asawa. Ay nabalasan ko. Naimbaglakit ding ta nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Wen, auntie, nakasingsing pa tinagbalin nga asawak. Nga uray taga sa balya pagilian. Ay, nakaragragsakak para kan kakaanakan. Inturong nakatitios itinapintas agasahat. Wen, auntie, saan na kami abinaybay, auntie Diyos? Kat agyaman na kiti anos yung anang taripato kadagiti anak ko, bayat ti kaawan ko. Awan anyaman na balasang ko. Ang talaga kaday nga agnaud kayon ijay abroad. Wen, auntie, alaan da kami ti asawak. Kan may sa, awanin ti sanikwak ditoy.
Taginatangan ti kabsat ko ti kakaiso na atawid ko. Ay, sinaor na katikabsat mo iti dayjay. Ginatang na itinalaka. Ala, baybayan yun. Sayang lang tainla ko na matgaya man. Wen balasan ko. Inggatang na itilugan tinaglakwan na. Larry, di may sa avanta na disgrasya. Anya, apay ka no? Ay na, naluspray ka no, kat natin nagtivan ni J. Rangkis. Ada ka di pasahero sa karga. Ada, kat adadami ni J. Hospital. Kapilitan nga ilako ta ti may savan. Tapno na pagpaagas ka dagiti pasaheros anang disgrasya. Bakit? Masapol at tumulong ta. Tadata ti operator ti lugan. Anya nga rod, wanan day tamot lang ang tinakda pamuspusan. Awan mabalinta, Larry. Hello, Elma ading ko. Kumusta kayon nga? Kadagiti kakaanak ka. Kasamatan ti asawam. Kastoy nasaya at latamanang. Naragsak dagiti anak ko dito eh. Nanasimpot ti asawa kadakwada. Nagpintasan ti biyagyo nga agena. Damag ko abak ng kanugayam tinakiasawaam dita abroad. Ading, pakawanan nak no nagbalinak nga agum kan kay ti kalabas. Ay na, awan kanyak na ijayan manang. Lipata mon. Makonkonsensya ak ngamin ading ko. Tunggal malagip ko tinararamid ko. Kan makarkarmaak siguro nading ko. Ni, napag ko naamat ngay manang. Awanan di inagumak adaga. Inla ko kon. Inggatang ko itilugan apang negosyo mi ko. Ngamawan nagmamayan na. Ha? Kat nailumluma kon iti utang dito'y Pinas. Ading ko. Sige, tapawitan kay ti kwarta manang. Manuti ka sa kulam. Ha? Nakababain ba't ading ko? Hindi kag babain. Ibagam naman nuti ka sa pulang tapawitan ka manang. Agyaman na ka talaga ading ko. Kat ulit, pakawanan na ko ma. Biyag. Di tao. Anya ngay day taimat mo, basang ko. Kasla na dagsin mat. Ay, kwa na. Fresh asili daytoy. Nagapoy di probinsya. Impawit ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-loto, machili oil. Wala na. Naimbag nga rod tadamula da nanang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin, nagninay di palingki. 150 kada kilo. Ay, pudno day takunam. Nangina talaga iti palingke. Isungan sakti mapanmang sabat iti pawit da nanang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Ti onan ba yung lalaki? Awan orpa nilad na. Anya ka di manan day tang ibagbagam, friend. Apay manan aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico, ta girlfriend na. Anya? Ulpo da talaga di kaya lalaki. Kunana kanya ka siya klaing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kinirosa sinublian na gayam day di Amerian. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero asaan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay. Awaga man kit din ni Pauline. Ibagam ken kwa na. Mapantayo ita iti bar kalpasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla, mapantayo ang giinom bar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Mga asim ta umay ka, ah? Gumura kami lakit no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malang.
Good! Umuna kami ka ni Baklay Jay, ha? Sumarunong kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may isang oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O, sige. Namnamaan mi ti umay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatanlo tayo abote ti arak. Agawit tayon. Oray ka magtan, Pauline. Alas 9 pa lang iti rami. Masama pa ay. Agurderak pa iti half case nga arang. Anya, nagadumat kan, friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken lak ita, san aya? Ngam, Ala, awanin tatupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang awin. anya. Ngem no kayat mo agumurakan ka. Ala, agawit kan. O, ala nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kat sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ah? Ay, wala na. Kinapudno na. Nagawis ngamin dagiti gagayam ko amapan ije bar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mo. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi Wala na. Agyaman ak iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Ngampiliam, dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Ngam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiawag ko. Kunak man mo ita ka amang yen iti chili oil dito pwesto. Ah? Ay, ko, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idi na minsan nga aldaw. Ngaminton bigat. Sigurado ang maitulod kunti order yu. Oh, sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang yung kaway. Wan, Uncle. Inton bigat. Umayak na umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyaman ak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo. Wan, nana. Awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalak sa diti trabaho, kabaila mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nang runa kanyak, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok, kat agsursuro at akpay iti script. Imbag lang nga isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat na itabalasang ko. Ngam di mo kumamatlip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon ang mabannog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan iti lakon. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nang runa kat addadwa nga anak ko ije probinsya. Una, isupay mo tamay tulong mi ken kati panaggatgatang mi karagiti lakom. Ay, nagpuri nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom, medyo ba ni Michelle? Ah, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Wala. Awaga man ni Pauline. Ibagam ang pantayo. O sige, Yeah. awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ija ba ni Michelle inton malam? Intayo man nag-happy-happy? Ah, kwa. Pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Ada nga min aramida kalpasan ti trabaho dito eh. Ha? Anak ko magkaramidam. Amumatan, ado tar aramida.
No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalin asan ka nga umay. Gumura kami kan kanong kasta. Umay kami dito pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ang babalin asan nga umay day siya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming ka data. Day tangarod ti bagbagak kan kwa na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay dyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan ang mabalin? Ha? Pagsasawak day siya babae no saan nga umay. Pasensya kay at talagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In-promise ko nga min kini Manong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Amon Pauline, nagboring ka agayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapod no agayam kan ka. Tano napod no da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na, Nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakan ka, aramidam kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan, Nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada kan ka. Aboring ka agayam. Ni, itaman pa nga may kayo adwa diti boarding house ko. Wen, imay kami. Tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami taawisan da ka nga umaijabar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun akasangay ni Michelle ita. Ay, wan gaya man niya. Iso apang nga asim. Ta umay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inumlaang ti papanantayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Nga, saan ka kit din nga umay? Kaya't kuman ti umay. Ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin di nagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maitid ko. Ay, malaging bubukod ka talaga. Bagim laang di pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo taawan anak yo apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, at damang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod numat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta na gayam. Pasig lang nga kwarta tanday ti panunot na. Wan Makapaasar. dagiti anak na latan ti kanayon a rason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tama di jay bar. Nga ure awan day jay babae. Awan kan may sa, uray umay mat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan mo talakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti palakibagay na. Ay, bye-bye ang talatan. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayem ko, no kas kadakwada. Wan nga ron. Makapasair itirik na.
Amis mo agagayim ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataborin? Amumot ti makibagay ka rin kita tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti adda iti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada mo't lang. Saan ka mo't ngagmaymay sa? Ada akmet amanong, no gayam mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman ako unay, Manong June. Oh my gosh! Oh, naapay. I want the cellphone ko iti bulsak. Agrawan ti wallet ko. Awan matlang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukotan ako, friend. Diyak malakit na dalawan. Mabit lang. Oray siya, friend. Ha? Awan matlang ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpada ta na dukutan. Oh. Saan ta pa nabayadan dagiti in order ta ngay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang nga rin na, friend. Napartag namat nga minan. Sa pa'y adamin nga ay dik iti wallet ko. Oray siya, friend. Oh, ang dami niya eh. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo tala. Isumatip nakadungkot di cellphone kan wallet. Kasano tayo ito yan, friend? Awan nagpulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak pa ikit din. Awan na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga da iti alkansyak. Kaslangan pa isang agas o takargana. Alang nga rudan Ba't takay mo dalakan siyam? Ta isupay nga igatang tayo ti kananta. Ura siyak, mabisinak matang. O sige. Mabiit lang. Batak kon. Rabi, ningam rumwar ka pa ang balasang ko. Wala na. Masampol ang mapanak ijay town. Isabat ko da ito'y chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na. Namagan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpakpakarabi? Nang runak at medyo adayoy dya town. Wala na. Kalpasan ti pa nang isabat ko iti order ka. Agawid ak adagos. Gapunta awan matanda iti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak nga na. Gapunta sigun kadakwada. Boring ak kano agayam. Iso asaan dakmatan akasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang nga saan dakan nga ibilbilang agayam. Oh, anya ter aramidin nyo dito para daan, Tiji. Pauline, ay na, nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamatlaeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak ang makikuyog ka da kayo no awisan dak ang mapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan na mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan. Kan may sa, awan kwarta mi apagpasahi mi nga umay kumay dya boarding house mo. Ha? Anyan kaya't yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami iti panagsasaomikan ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga aldaw dya ba ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastapat tan ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Ano kasta tinapasamang? Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka lakuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka aburi nga gayam, friend?
mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami kuma, friend, ha? No kasta ti panang iladawan mi ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na dayjay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom iti bar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ita. Ayos laang ti boring a tao akas kanya. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend, Ala, hindi kay madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatan. Tapno adda sa rinyo amapan agtrabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi. Nakapulis kayong bakay. Mapantayawon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Uwag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan. Apa isino ka tam mantabado maon. Maday. Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, ba't asuka aday yan? Hindi ka lang malmalpas ngagsuka-suka. Aldawan. Ay na, umuna kayo. No di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tam igan? Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sapay nagdigdigaws. Ay na, kas Jaydan. Ni, adula amin. Na, di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako mare. Taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jakpay kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay, sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumitla atodo pa seksi ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon da ita. Basta nagdigo sa kon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make-up dita. Tumaktak. Ken may sa, agtalaga kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Adla katunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas kan nga tindaram. Ay, awan. Hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantay, hindi mo rin tayaw. Di ka pa'y naglaba. Imbis di basit nga anak ta ti kukwam. Tanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalus ha? Ay na, ibagbagak met nga agkukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam unusan. Sika ti mang kukuk kadakwada. Anyam, ti kasta ka style mo may. Bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Di mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dantag digos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida. Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong.
Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Ah, Kayat ko nga rudmat. Agpagwapo kamot ano kayat mo? ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anos ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? At kamo ilagay am ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Ah, apay aya? Kat no adada ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagiti na mau. Agay ay ayam da kano itipita. Kaya di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha man niya? Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya? Da kita kaya tunoon na umaw. Mabaybay ang dagiti na mau. Sigan ti mapanmang kita kada kuwada. Mga da trabaho. Madama pa'y lati pasada. Ay na, mamin anumat la tamang daw as. Ingka iday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti ang nakaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ak ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, dito nga rin ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti ngak na isukat nak ti asawa. Iso ajak itulok na aglusyanga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Majin. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na ada pagbayad ko, ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang iton madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay-bay amu ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpasentro akmat lang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wow! Umay ka, men! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, eh. Sabay nagruro kita sa asaka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da? Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmor saan? Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurong ka.
Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige laang balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala balasang ka. Nagmamayat di bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naawon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asikasun na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samot trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kung timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak da ito'y. Tapno sa anak, alumukman. Ay, wala. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang, ay dagiti na, mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yadda dito balay? Di mo bantayan, dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gaputa pimanaw, dabay bay ang matay. Di mo surutin, huwag mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo naman lakitahan. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Inaman kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagiti ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagiti ubeng. Sige na tayo naman sa pulan dagiti ubeng. Ay na, nakaturong kan dagiti anak mo andong. Dinigos ko ida, tanaglog-log da. Nabasbasa tibado da. Ay, ang yamanak. Ay, naku na napanandan na. Pinakan ko pa idan na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulatan numadamdamaan dong. Uraya ko na mariing na. Alang arod, ang merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, baro. Naimbag pa'y dayto ako, mare. Sumiksik sila. Nagmayat ti pamagay. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak namin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay say nulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay,
Saan, Mare? Saklat tati love nila kay ko, Mare. Awan tirong mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ayayatay. Tsaka agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan kang asawa, ken ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Kanya mo tabado mo, Majay. Sukat naman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takundibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan man Ibagbagadan to pay akasla kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na rin. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay Balay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaw. Day, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay la ida Jay Balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na! Nagbabanglo dagiti anak ko, ana na! Dinigos ko man na dida. Ay na! Adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang nasin niya. Ay na, di mo panunutan da ita. Awan kadkadwak dito'y palay. Tanabayagan na balo ah. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y palay. Taadada aliw-liwang. Andong. Pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay da nasin niya. Ay, alaman nga raw. Tada pa panak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay! Aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak matiar aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungan dagita kwarta. Sige, ang kamin. Kahit, mangan kayo pa'y Nya ka nang mingay ka di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kaming taon ni balay da nasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga no adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin. Taurayak amaring dagito bang. Sige nga rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no, makaturturog kan. Ha? Nani? Awan dagiti aga-aman dito indami. Nasa padangat ang abimangon. Uy, no? Hindi dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, andong.
Magkikiang kita. Hindi nakikita. Bueno, Pinarigat ng idira. dagit awanan bain. Hay! Andong! Bakit sila? Anya ti kaya't asawan da itoy? Ha? Awanan kayo itibain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ayan na yan! Ay ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay. Hoy, di kag si iskandalaw. Agawin tayo di balay, tayo di pagsalitaan tayo. Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi ka aglibak. Adda relasyon niyong itinayjay ang... Why? Naklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagitian nakta. Anyap! Ay, nanay. Awanan ka itibain! Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di kat ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay, sigay! Kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanya. Tamao din da ito'y akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagitian nakta. No kaya mo nga wawiran dagitan nakta. Ibatik ida. Basta'y karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi ganizin niya. Anya! Dayjay asin niya ti Piliam. Andam! Wen, ay sumang makawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Ala! Sana! Jak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin ti Piliam! Aha? Saan ka nga ay ayatunay? Tanang, pangaasiyaw! Tulungan dak ang mga lukoy kan ni andong! Kasuglan na kon! Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasarita. Andong, naggapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter arabiden ta andong. Ah, Kan adda posibilidad na nga agdarom ni Maji no di tagsina. ha? Latingita nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Isong agsinatan andong. Nasakit na ito apangadan ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsina yung kanibakit Sinya. Sige apaan na. Sa talaga panawang kan na eh. Ha? Sinya, apaan na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nubay si ka tinagbasol. Agsorry aklat ta. Ngaming, amok ang nasulisog ka laang, andong. Ay ayatan ka. Ang aramidog ti amin ang kabaulag. Tapno din ang isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise, bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Biyag, di tao.
Dismissal manan, Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, ang moment karamidam. Wen, Emilo. Igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayon. Wen, Rogie. Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kadatayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka, naawatam. Wen, Emilo. Awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo manan dagiti dagiti kaadalam. Kapilitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun aya. Parigatan da kamot dagita ka eskwilaam. Di dala maasyan kan ka. No jak aramidan tikas jay. Saan dak akayat akadwa, Lola? Swerte akit di Taadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda ngamin ti kalaingan ije school. Nupod no agayam ti pangibilbilangan dakan ka. Saan da ka parigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan dakan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asupsupladaan, Lola. Okay kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danong ijay kantin, kan may sa hamburger. Wen, Emilo. Ay, oras siya. Igatangan na iti banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Wen, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon. Masadutak ka mapan ijay kantin. Agawa ma? Wen, Emilo. Ay, talaga natulnog na dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyan iti assignment. Kan jakon kayat akadwa. Ay, nauto-uto matiloka. Tiyamunan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan talaan. Wanya ron. Anyat si daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilo. Yak! Anyamot day ta si daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasna. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend taya. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaan. Ngam saan ta nga ag-friend, Angie. Naawatam. Ala, mangantan apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Anosam apo kon. Tanay, jakmat makatrabaho una yun. Taadun ti marikrik-nak iti bagi. Wen, Lola. Tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wen apo. Katarimaanong ti ag-eskwela, wen. Di ka pa ilang makinubnubyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apo. Tadi kamat kabaulan a pagadalan iti kolehyo. Wen, Lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan daktong agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan idinagsinada. Katadaan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malakip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, Lola? Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatid kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, Lola.
Ay nang, tundigatan di graduation tayo di high school, friend. Kati tapay lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit Tasikat ti salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, si Kangay Angie, makapasa ka nga ta. Wen, Roji. Ay naasyan na dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko ti amin akabaulak, Emilo. Nagrepaso ak iti husto. Talaga nga dadagitay na yanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaangan, tanalaing taan na ipas nga, friend. Puli tayo nga nin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida, ti tabloid. Oh. Wen nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isu ti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, Apog. Nakalpas kan iti high school. Agyamanak, Lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Nagado ti awards mo, sikat ti kaadwan. Thank you, friend. Congrats na ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, sana balin ako. Tinapat nakapasa ka. Umdasan apakaragsakat dayta, Apo. Dasaya tadakan, Anjay. At dasa nga ilim, Apo. Ha? Asino, Lola? Sombra ka, tapno makita. Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagraduar ka gaya man kaanakan. Wen, Auntie? Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, Auntie? Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, Auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nagpakadanakan, Apo. Awan problema kanya nga uray agmay maysa. Napigsa akpay mo't, kabaulak nga uray awan kadwak. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kadwami ijabalay. Tanagawid mo't tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawa. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kasanungay, Lola? Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad dayta para kan ka. Isu sige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga ag-enroll? Diyak ngamin naka-enroll iti napalabas a semestre. Takunayo nga ita a semestre iti panag-enroll ko. Apay adiktaran nak, Angie. Ha? Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, Urayom nga ibagak dayta. Di nakununaan. Sorry, Auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, Auntie. Tainak bisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, Auntie. Tadidak mo't suswelduan dito Kat, nasakit tinakam mo. Di ka kat agyaman. Tada na pintas abalay apag nanaedam.
Naimas pa'y ti kankanam ditoy. No anya ti kanon mi. Kanamat. Auntie. Agabala. Tapno di mo mat kun ko na. At to'y tilimagasot. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lola. Ngam agsubli ka mo't ladagos, Wen, auntie. Di ka nagsubli ijay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti Karina kan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no ngay sukunan nak ditoy, Lola. Siyak ti makamukan ko na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulmula. Ita mangrugin ti panagbunga na. Wen nga rod, Lola. Ay, nagadumat ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay matkit di, Ikararagda ang matyambaan ta tinangina a presyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si ti Diyos. Patyag adi na tabaybayan, apo. Lola, natsambahan tayo tinangin na presyo tinatang tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agan rolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwartata. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Kan pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya ngay ang negosyo, Lola. Kumpurme. Aglako-lako akno isaw. Magpanunutak iti napintas a business dito'y lugar tayaw, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagen roll, Angie. Naudi kan imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nakurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilu. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso nagasat ka, Emilu. Da kayo ka ni Rogie. Taada pagadal yo. Ala, agan-anas ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Amangan lumabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilu? Aramidak ti amin akabaulak, tapno makapasaak. Agripaso ak, anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagangay na, apo. Tanaarbisan ak ngamin iti kalmaan. Di kay ngamin agpapaarbis, tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbagak tumadlaan. Kan adda agas atum tumarak, apo. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo inton graduation ko. Ay na, agraduar kan iti mabiit, apo. Wen, Lola. Naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan kadata ko na maapo. Tauray si ka. Ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata apaman ang makagraduara, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilu. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Rogie. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito'y. Itatasya kon ti manager. Os, talaga? Wen,
Basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilo. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilo. Wan pa pa, napintas ka din. Wan, gamayan tisigo na lugan mo. Ila ko kon, papa. Inanakot siya ti ginatang mo ita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka manager. Nga nakagatang ka ni ti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing ado miskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Roger. Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow! Nagado a kwarta! Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya apagpapaayan ta. Ako awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pasimple ka lang. Amok yar aramida. Nalakala ang alusutan daytan. Anyat serbiti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangaro din iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure! Andiya po. Itay pailaan na uli maka. Apay, anyat pampanunutang. Adda nga min napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anya day ta, apo. Maidistino ak ija abroad. Ija ti pagisurwak kas maestra. Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema day ta. Di nakpakadalagan. Tanapig sa akpay. Sige kit day. Gamatam day ta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Katuon apay kumaasaan. Kat para iti pagimbagam day ta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutang, apo. Di ikit din napintas ang masakbayam ti panunutang, apo. o sige. Mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo diti balay. Lola, Emilo, kasano da ito yan? Ada nakaduktan, iti papaaramin mo kanyag. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Roger. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti da itoy. Kat si kamo ti mastermind iti panagkupkupit ta iti kwarta. Aguli ka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roger. Di nak iramraman dita. Ay na, saan ang mabaling kunakmat? Dua ta mang sango iti problema, di nakbaybayan. Basta agresign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko iti kumpanya pagtrab-trabahuan. Dahil launay day tagatan. Diyak kabalan nga ipaay. Iswa pasensya ka. Papa, Nang ipipanam ka nag itinagdadahil agatan ti kwarta. naigumonak iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emelo. Wen, Roger, awanin ti maramitan ta. Ikaro ta ginagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ak, ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunak noog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kado ti kwarta.
Ngam nagpindot. Uray siya, nasisira pak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po. Nasa lundat-lat na. Napintasan to'y balay tayo. Wala po. Nagdakala balay. Ngamdudwa kami mo iti babaunan ngag nanad ditaw. Kay jay mo tapro ti pagtrap-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidestino akmanan diti Pilipinas. Ha? Agpaysaw apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay, nagsaya atan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakat yu. Ken, at dapay may sa good news. Ha? Anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kun ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya? Ay nakablaawan ka apaw. Agyaman ta iti Diyos iti nabus dun aparabor na ka apaw. Wan, Lola, ni Apo Diyos amin tinagapwan dagitoy a bendisyon. Ala, agsingsingput ka nga raw duwan. Uray na nga aton tisaad mo iti trabahom. Agbalin ka kumalatta na pa kumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apo. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo. Amang gundaway iti padam atao. Wan, Lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng ka anakan. Si kamat gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag ang orasyon, auntie. Si ka, adagayam ang nobyo. Nabayagan nga dalang kinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Uray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale, tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyo, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At titinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon di tulong dayjay nga ante manakaw. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami idi. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang. Kat no kanayon na kami apabainan iti.
No tayo umasidag kami kan kwa nang agdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay mo't kit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsuplipay nga tayo jabrod. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak hindi ba? Kursonada ngarod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to tayam amo kayo kan kuana. Ay, sige par. Ay, agyaman balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, atoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagpainam ko makat ang tinak nga rod. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga rod, Auntie. Ay, Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. o sige, Auntie. Mabitlaan nga rod, tagluto Ay na ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ewan, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay ko maata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di an napili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nunging trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan tong agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Sanan. Siyaklatan tagtrabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati imanihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti saldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Katno kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam, Auntie Marie, ti imanihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani Auntie amis mo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga na sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha.
Ay na, nasayatay may kayo, auntie. At dangamin kayat na timakyam ang mukha da kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama, auntie. Payabak Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan ah. Paayabam, tagam-am mo kami. Naimbang nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam. Tananumuak na ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sabay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumak nang dantulakid di. Tagpadadaan nagagad. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, daktil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso, tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodin tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimit kayat. Ala, mapmapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Uraya ka, no kaano nga umanugot ni Antim. Narigat mo't no pilitek, no di na pa'y kayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang taal daw. Kastaban nga ron timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tama ka no, ibabawi na ti panagaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala na. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim diti balayo, balasang ko? Saan matata? Man-manong amin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangin iti balayda. Ingkay sarungkaran. Namin ano ngay bagak day taken ko na. Agam ko na asaan ang matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikum da. Pati ti asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Tay sunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutan. Apay, ada ka di problema? Awan. Uwing. Awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriin kay tagsapa, kansak ba maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito Lakay, kaya't katulungan na agtrabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam dahito Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ka manan Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni Auntie. Damagag Sana, man. ang mga no sa balit ipagawatan na, iti panagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni Auntie dito'y balay.
Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta, Mare. Juan, tadda na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta? Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, taddan sa bali nga iayata. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun, nok sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jigayem ko, nanang. Rumwarak ta papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pala ang dapo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Ita ka babain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sa Rita. Saan na dito pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakibak. Apa yan? Traidor kayo iti ikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan day ta nga Di ibagbasa. ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko, ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amare. Mabuti nga mapukawan iti trabaho. Iso atin nung palko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunod ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramitam. Nagtalagak ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy, anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita at ngay mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo, anak ko. Tas ikaamot laang ti barigatan no agimula ka itigura. Naitabo na ni Auntie Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasuliso ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman na. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbababawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos.
Biyag.